the #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Dumangas banwa ko, inapabugal sa tanan nga dumanggenyo. Dumangas banwa ko, pamati ang lanto, ihalat ko sa imo. O dumangas atong banwa nga bulahan, mahal na Diyos, ikaw ang gintugayan. Unang simbahan, gintukod sa katawhan. Kintinsalas, maganihan, nga isganan. Ang atong kabarangayan, ginaalagaran. Maangkong lang bukos nga kauswagan. Ang wasdang laksang aton kabataan. Kay sila ang paglaong siningkutang natawhan. Dumangas banwa ko, inapabugal sa tanan nga dumanggenyo. Dumangas banwa ko, pamati ang lantot, ihalat ko sa imo. Ando nang manggat aton pasalamatan, kabulungan, humayan kag kadagatan. Ang kabuhian, buray sa katawhan, palanublion na dapat titipigan. Ikasarang kagkaalam, amon ikaw halaran. Manggad nga labi pa sa bulawan. O dumanggas, tapos ka nga alagaran. Amon isulong ang lubos nga kauswagan. Dumangas banwa ko, pinapabugal sa tanan nga dumanggenyo. Bisan diin magkatko, ikaw na panungdong ko. Sa dughan ko na pagkitang kagway mo, banwa ko. Bugal sang dumanggenyo, palangga ko, banwa ko. Dumangas banwa ko. You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Yung TV ay sira na, inangin yung antena.
Tapos isa na lang Dumangas Mix Club Net Radio Your FM. number one choice. Masagana, ngayon wala nang kalaman-laman. Dadapang at ang damitan natin ay puno ng gagamba. Na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Kaya eto ako ngayon, mayat mayang naluha. Kaya ako ay ang payat kong pusa. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka may ball light. Ang dami kong problema, na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Hindi na babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yun pa ko bubukang tax, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipipwesto ko yung papag. Para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa'kin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas panatag. Kalupok eh. Masaot taya. Oo na gani. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso, the first one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the third. Grupo mo. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Tila ba dilema? Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yung pa ko bubukang tax, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipipwesto ko yung papag. Para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa'kin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas panatag. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. You are listening to Dumangas Mix Club. Mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the third. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito.
This program is brought to you by Busilak Eatery. Sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This song is brought to you by Nining Morina Store. Sells all kinds of personal belongings like pants, shorts, t-shirts, jackets, and many more. Just come and visit Nining Morina Store at Barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Morina Barolo de Aros. With contact number 0951-6469-206. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. So as long He was born to be wild, grew up to be wicked, walks and bring to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Mangas Mix Club. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC and Net Radio FM. Alas 7:27 na sa aga. Okay, good morning sa tanan nato mga suki nakatutok sa aton nga Facebook Live. Okay, today is December 27, 2023. Kag pila na gid lang adlaw no, nabilin kag magabiya na kita sa year 2023. Mag-welcome naman kita sa year 2024. Hopefully nga aton nga bagong tuig nga magasunod sa dason nga semana. Mangin maayo na no. Kung way ka pa nakanobya sa mga tuig, okay, kadako-dako sa chance mo nga mga nobya sa year 2024. Ang imo nyo lang, siyempre, maniplat-siplat dala sa mga nagalabay-labay sa inyong gawa sa inyong balay. Magpulpangita sa mga ka-chatmates, no? Kadamo sang babae dala sa Facebook. Okay, kag hindi ka mo salis ng imot-imot para sa kilala ko. Okay, today is once again is December 27, no? Kag hopefully ang tanan okay sa ba nakapamahaw na. So alas 7:28 na, hopefully dapat nakapamahaw ng tanan na maglasakon nga nagpulpang api subong. Kay naburaw naman, no? Kay kagabi ng hagad si paring Noy Pilipiesta. Kag si paring Bernard John Mosquida. Kag si Blackjack amang tikwi kami dala sa may Busila. It's3 or Busila TV. Okay, salamat gid sa pag-banding-banding kagabi. Okay, sa gusto mo pa shoutout, sabutan lang da sa dalom. Nabasi may mga celebration kamo sa buong adlaw. Basi may mga birthdays, may mga kasal, may mga bunyag, may mga lubong. May mga lubong sa buho. Basta lubong. Okay, so ang imo nyo lang. So, butang lang sa dalong kay pangbasahan ko na karawan by one. Basta may mga event ka mo dala sa inyong kabuhi. Pwede ka mo siyempre maka-post sa dalong. Libre ang endorsement dala, no? DJ Mark. Ang idol kong remix maker sa Western Visayas. Kag sa may Panay Island, Philippines, sa member man sa Panay Mix DJs nga si DJ Mark Herdy. Okay, just post lang sa inyo da mga activities, no, kay para makita sang tanan, no. Hindi man damo ang viewers ko subong pero ang ako nga live. Siyempre recorded sa Facebook, kag makita anytime sa mga remix maker. Okay, so una na ito sa mga ka-idol kung nag-remix sa may Panay, no, si DJ Agustin or si Tintin Alistin. Good morning, Sir Vic. Sige, good morning mula sa imo kag belated Merry Christmas. Actually, Merry Christmas pa naman subong. Kaya sa paman sa 3 Kings lang celebrations ng Christmas, no? Okay, so Merry Christmas sa imo kag sa imo nga family circle. Hoping okay na okay gid ang imo nga Christmas ra, no? Then si paring Noy Pilipiesta, no? Good morning, pre. Pa-shoutout sa best friend ko kay Morina Barulo Diaros kag si Blackjack. Thanks gid liwat. So wala nalipat ka patamyaw kay Shugan. Si Shugan nalimtam mo na kagabi upod ka mo inom. Wala mo gintamyaw si Shugan. Then of course si Mark Herdy, no? Sa may sa uton ka Mark, no? DJ Mark.
Okay ba sa mga event ka pang butanda? So Merry Christmas sir, good morning. Okay, sa likewise mada sa imo DJ Mark Herdy no. Basta gusto niyo magpaimo sa mga voice over, magpa-edit, contact lang si Mark Herdy. Okay, swabe na siya mag-edit no. Okay, so din na class mo natin mga nag-donate sa ilang mga reaction sa mga morning sa ating Facebook Live. Of course, si Di Fiesta Maravilla or si Paring Noy Pidi Fiesta all the way from Barangay Bakong Dumangas. Salamat gid sa pag donate sa imong heart. Then of course si Tu James Romo Perales dira sa may Cagayan de Oro. Salamat gid sa pag donate sang heart no. Then of course si Gilbert Subibi, ang ako niya kumpare dira sa may Sala Street sa Banosan Dumangas. Nga nagapang repair, nagapang pasad sa mga sidecar sang tricycle. No katulang sa may Sala Street Dumangas. Merry Christmas pre, kag regard sa imo dang cute nga ex-girlfriend nga si Marico Pamila Gading Lasa Subibi. Of course si Mark Herdy dira sa may ito Iloilo. Din si Erika Lassie. Okay, do kanisya do Amerikana, no? Din si Ismi Sarmiento. Salamat man sa pagdonate sa imong care. Kag of course si Tintin Alistin sa may Dueñas Iloilo. Okay, so far mo pala na nag-donate sa aton nga mga reaction na. Kasi may gusto ko mag-donate man. Kag basi may mga Gcash ka mo dira, no? Pili mo ka donate sang Gcash. Para pang kapi-kapi. No? So, sa gusto mag-donate, ako niya Gcash is 0906 0961-809. Libaton ko ha? 0906-0961-809. Basta gusto niyo mag-donate sa Gcash ha? Pambaka ko lang sang kapi-kapi. Okay, basta gusto niyo magpamahaw sa mga aga, kanto ka mo sa Busilak, Eatery. Dito sa may Burgos Street sa Banosan Dumangas, mga lutong bahay. Pag tanan may utan, may linaga, may kalderita, may kalyo, may mga utan, lawagan ng mga utan. At siyempre ang ilang pinaka-specialty ang batchoy kag ang single and double, no? Kung basi mahina ng mga tuhod nyo, daw hindi na ka makapatindog sa inyong mga tuhod. Higop ka mo sang sabaw sa Busilak, single and double. Kasi sigurado gid nga magatindog ang inyong material. Diba pa rin na Pinipesta? Okay, by the way, so live na ako sumong sa 88.1. Basta may mga radyo ka mo da. Okay, check sa 88.1 MHz. Labot ako to sa may Barangay Bakong Dumangas, no? Kasi gusto nyo back to the basic nga mamati ka mo sa radyo. Check nyo sa 88.1. Ano sa mga kuning audio. Okay, si Donsky Mangadlaw. Diba? Donsky Mangadlaw. Sir, shout out ko anak ko diri gakapi. Si Rinan Mel Donoso. Angelica Donoso, Tonton Donoso. Happy New Year in advance. Okay? Maparinte ko na kaling mga gwapa. Okay, once again, so happy listening. Sabi na nagapulong pang happy si Donsky Mangadlaw. Then si Rinan Mel Donoso, Angelica Donoso, and Tonton Donoso. Happy New Year man sa inyo. Kag-belated happy Merry Christmas. Doon nag-monitor man sa ato si Ido Ardo. Okay, ang balya ko no. Tingnan to. Okay, ang bal niya. Good morning mga GB Tagalog. Doon dagali si DJ Agustin. Siyempre Tagalog eh. Makakabalo mo na mag-Tagalog, no? Okay, sa Dueñas Iloilo siya din. Of course, si DJ Agustin, mga sikat nga mga remix maker dito sa Western Visayas. Nga
Nga asa subo kwan pa remix, no? Lamok, 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 He was born to be wild, grew up to be wicked, toxic, ready to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Umangas Mix Club. Okay, once again, so si DJ Agustin, Tintin Alistin, kag si Ido Ardo, kag siyempre araman na ako nga idol, no? Dari sa may barangay sa Pao de Mangas. Wala ko kilala sa mga ngalan nyo ba anak ng kuwan ay. DJ Dimo Trex, Bograbe, mga sikat yung mga remix maker. Ari nagatungango. Ari pulungyot sa akong nga live. Sige, may man nga nakita yung live ko, no? So, kay wala man ako klase. Nag-live ako kada adlaw, no? So, sa kay iyado ko DJ Dimo Trex, so si Ido Ardo. Bago yung mga Facebook account. Tingala ko ay nakita sa imo kay. Ako diyan maninoy, DJ Dimo Trex, lain doon name ko sa Facebook. Nung may gipalagyuhan ka man ng mga babae, abi ko nagbago ka na. So na pala si DJ Kwan nga, DJ Agustin, pares kami ng adwa kabuot, no? Di ba DJ Agustin? Giwan sa sa akong nga idol man dala, no? Sa may Sapaw Dumangas, si Lia Puasan. Ang namin sa imong ngalan, Lia, kaya hindi kayo mabasa. Kinangano ko pa ang Google Translator. Pero kilala ko man Japan, ano? Good morning, sir. Sige, good morning man sa imo. Merry Christmas. Kag sa isa ko pagida ka Lodi, no? Dunong bugtaw na siya. Pukawan na kag karay kaya kag patanawa sa ako ning live, no? Parang magapi-happy ka mo dere. Okay, so may disco gali sa bong sa may kwan, may barangay sa Pao, no? Hello, si Ocean Star naman sa bong. Okay, kita ito karon, ma-disco ta karon kay last nga disco sa may Sapaw. Then si Sandara Villamonte, ang DJ man sang XFM. Tuwing nagkatingin ulit sa salamin, di naman talaga ako andoing. Kung sa tingin mo'y ako'y andoing, tumingin ka ulit sa salamin. Okay, so ang DJ man sang XFM dala sa may Palawan. Okay, mga sikat akon nga audience kung hindi man remix maker, DJ sa radyo, kung hindi man DJ sa radyo, mga chick boy. Okay, watching here. Good morning from Sandara Villamonte. Kumusta po, DJ Guapo? Kibay pa ko paligo. So, karon pa ko magwapo ko, makapaligo na ko. Alam mo ba, kulang bugtang nagapangkot pagka sa mata ko sa mga. Okay, so kapit kita gali mga kagrupo. Mga kaparty. Bali dagang salamat from Donski, mga adlaw. Sige, sa inyo dala. Hindi ka mo Donski subong? Hindi ka mo nga part, no? Cebuano, no? Sa Cebu. Kumusta tamang coffee habang nanonood tayo? Sige, may lang nakatamo ka na sa konsubong Sandara Villamonte, no? So, isa mang kasikat nga DJ sang XFM dahil sa may Puerto Princesa sa Bota sa Manila, nagapangita sang iya nga mga partner in life, no? Sa panamwa lang sa ibang lugar. Okay, nais kaliwat na nagtutok kag nag-donate sa ilang reaksyon sa akon nga Facebook Live. Then si Jeannie Diaz, no? Junior, hindi ka ganin Jeannie Subong? Jeannie Diaz, pero daw hindi ka taga Dumangas. Pero di damo Dumangasanon di sa Dumangas. Damo di mga Diaz, I mean sa Dumangas. Okay, sending full support from Genie Boy Vlog. Sige, post na rin Genie Boy ang imong link para mabisit nila. I-share ang link mo sa aton dang comment section para ma-click nila kung mabisit ang imong YouTube channel. No? Paki-support lang sa YouTube channel ni Genie Diaz Jr. ang Genie Boy Vlog. Namin sa mga content niya. Paki-check lang. Then of course, si Sandara Villamonte nag-donate sa aton nga reaction sa akon nga Facebook Live. Then si Ido Ardo, no? Bago gin-add mo na ako. Sige, confirm na lang i-add, sa isa kong account.
Then si Lia Puasan dra sa may sa Pao Dumangas. Then si Mark Herdy kag iban pa. Then si DJ King Aldrin Valentin sang Mix FM. Magiging sa pagika mga DJ man yo. Sa bago nga mag-open nga radio sa may Alimudyan Iloilo ang Mix FM, no, si DJ King Aldrin Valentin, isa sa mga crew nila dira, no. Salamat kayo sa pagtutok sa akon nga Facebook Live. Okay, sa New Lucina si Ginny Diaz, pero taga Dumangas ka man, kay damo mga Diaz diri sa Dumangas naman. In fact, amon nga dating Vice Mayor kag nangin OIC Mayor, siguro mga pila na katuig ng ligad, Diaz ang apelido. Okay, din ang pinakagwapa man dala sa may barangay Bakay Dumangas, no? Ang idol ko mga nag-vlog-vlog, no? Kung beauty lang pagambalan. Kung beauty lang pagambalan, so matupungan lang pero hindi malabawan, no? Si Ma'am Sally Tabaldo, nga nag-vlog-vlog man. Salamat gid ma'am sa pagtamwa, nag-online selling. Basta may kung kamo may mga gusto magbakal sa mga branded nga mga bayo, mga gamit, no? So tanaw ko mo sa live ni Ma'am Sally Tabaldo. Okay, nag-live siya kada hapon na barato lang ang iyang mga baligya. Galing kay wala siya mga baligya ang panglalaki. Ang baligya iya puro mga pambabae. So wala ko nagabakas ang pambabae nga baligya. Kaya karon masalan ako nga mahili ang ubra ko pambabae man. Pati joke. Thank you so much Ma'am Sally Tabaldo sa pagtamo ang gwapa nga teacher sang Bakay Elementary School. Kag siyempre ari man iya nga ka-look alike, no? Damo nagatama sa ako ng mga gwapa si Ma'am Salvi Cartagena, no? Doon sila nag-vlog, actually ko ni sila. Mag-utod, no? Puro yung mga gwapa, no? Check lang sila mga profile. Doon na plug in ta ka mo diyo. Sila importante nga magkilala ka mo na. Okay, from Carl Anthony Katbagan. Okay, si Anthony Katbagan, pa-shout out po si Bia Kachiro. Sige. Salamat sa pagtamuha si Carl Anthony Katbagan. Then si from DJ King Aldrin Valentin sang Mix FM. Pasensya idol, wala pa ka-respond ang about sa ato bala. Sige. Wala problema, wala pa man ginasakuan. Just paki-ask lang sa iya. Diba si mag-okay man na. Then of course, nagdulit mas aton nga reaksyon sang heart si Filomeno Posadas Jr. sa may Batad Iloilo. So naga-vlog man, content creator, digital creator. Naga-vlog man dala sa may Batad Iloilo. Salamat gid sir sa pagtamwa. Okay, so sa gusto mo pa shoutout sa post lang sa atong comment section. Okay, kay basahon na akong pagbalik ko, no? So, for the meantime, tawa-tawa kita na, makiyay-kiyay. Parang hindi ka mo da matuyo samtang ka mo nagapamati. Sa aton nga mga exclusive nga mga dance remixes. Kaya basta ni idol ko mag-isa kita ka grupo. Siyempre, dapat kita mabuligay nga mga Ilonggo. Hindi kita mag-away-away. Maghigugmaanay kita. Tanan, para nga wala sang problema ang aton nga pangabuhi. Okay, magapos ako sa pilalangit ka commercial break sa pagbalik ko. Sa mataw-hataw kita sa aton nga mga exclusive dance remixes. Okay, si Elmer Diputado or si Pitbull. Good morning Sir Vic kag sa mga taga DRC family. Okay, so salamat gid Pitbull or Elmer Diputado sa pagtamwa sa aton nga Facebook live, no? And also nakaya nga si
si Manong Frank, no? Approaching from Sulangan, Banga, Patlad. Okay, salamat gid sa pagtamo, kag regards sa imo nga family circle. Kay paring jap dira. Okay, salamat gid Manong Frank sa pagtamo. Kag pag lingaw-lingaw sa akon nga dance party mixes. Okay, mag-post ako sa pinalangit ka commercial break. Pagbalik ko mataw-hataw kita dali lamang sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Lo, daw katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount ibakal tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala aton electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay 11, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, dogo paluyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. This program is brought to you by Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley.
May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club and I Mix DJs and DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This song is brought to you by Nining Morina Store. Sells all kinds of personal belongings like pants, shorts, t-shirts, jackets, and many more. Just come and visit Nining Morina Store at Barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Morina Barolo de Aros with contact number 0951-6469-206. Okay, oras na to na alas 7:52 na sa aga. Okay, so si classmate ko Susan Tyson nagtamo sa aton nga Facebook Live. Good morning, Sir Vic. Sige, like ko sa imo. Sa man ka vlogger, no? Content creator sa my Facebook. Salamat gid mit sa pagtamo, no? Of course, si DJ Tansky Policiano Kasalan or si DJ Tansky sang Antique Mix. Mix Club, mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Okay, si pare ko Bernardian Mosquida, so gising na. Tinggal pre sa pagtamwa, salamat kay kagabi, no, sa pag-provide sang swabing abinyo sang aton nga banding-banding, no, sa may Busilak, dira sa may Burgos Street sa Banosan, Dumangas. This program is brought to you by Busilak Eatery. Sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Okay, si Ma'am Genevieve Haguno Bamilya, no? Thank you so much sa pagtamo. Good morning, best music in town to listen to. Thanks, DJ Vic Donoso III. Sige, salamat Ma'am Genevieve Haguno Bamilya. Kag from classmate ko Susan Tyson, Sir Vic pa shout out kay kagawad Mama Tongs. Also si Nerissa Labaton Diaz sang Barangay Cali, Dumangas. Okay, salamat gid mate sa tamwa. Once again, so good morning kay pare ko Bernardian Mosquida. Then of course still watching si Elmer Diputado or si Pitbull sang Dumangas United Radio Communicators. Si DJ Tansky Policiano Kasalan dira sa may Antique Iloilo. Of course si Ma'am Genevieve Haguno Mamilya. Then si DJ Kurt or si Manong Frank dito sa may Bangga Patlad, Barangay Salangan, Dumangas, no? Regards dira kay katupang jobs kag sa family circle. Salamat kayo sa pagdamwa.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, nagatama man sa aton subong. Okay, sa mga vlogger diri sa may Dumangas. No, si Ma'am Regina Iskanda de Campo. Salamat kay Ma'am sa pagtama. Kag congrats, no? Kaya daw may coming ads ng imong mga videos. Okay, tuloy matabi Ma'am Regina. Kung paano mag-amo naman. Gali kiti laban-laban, hindi pa ako qualified kay sa isa ko account. Pero ang aring account kayo, laban-laban, wala gini chance kay damo o di makaka-copyrighted na. Okay, salamat kayo sa pagtama. Kag good luck sa imong mga videos sa Facebook, no? Kag si Ma'am Jillian Distor di Madara sang barangay Managit, no? Teacher sang Bantod Managit Elementary School. Salamat kay Ma'am sa pagtama. Okay, din sa nag-donate sa ilang mga reactions, no? Si DJ Potpot sang Short FM 101.5 or si AJ Gunato. Salamat kay Idol DJ Potpot sa pagtama. So, Merry Christmas na sa imo kag sa imong family circle. It's DJ Arky in the mix. Dumangas Mix Club. Net Radio Your FM. number one choice. Of course, si Parico Bernard June Mosquida, no? Thanks gid sa pag-donate sang heart. Then si Manong Frank, si Elmer Diputado. Then si Ma'am Regina Escanda de Campo. Then si Sir Rojix Itablan, nagatama man sa aton. Salamat gid Sir Rojix, Sir Dada sa pagtamwa. Merry Christmas sa imo kag sa imong family circle. Then si DJ Tansky Feliciano, salamat sa pag-donate sang heart. Then of course si Susan Tyson dira sa may Metro Manila. Okay, kag iban pa siguro kaming karon na. Okay, so may mga plano mag-send sang star dira sa akon nga Facebook live. Pili ka maka-send sang star. Basi damo sang stars na dira kag gusto niyo iban-ibanan. So pili ka maka-send dira parang medyo daw maaluan man ko na abi sa Christmas, no? Maaluan man ko na abi, pero maaluan gid na. RK Toy Remix. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Then ang gwapa nga teacher sang Solangan Elementary School, nagatama man sa aton. Si Ma'am Erna Diriquito. Salamat kay Ma'am sa pag-tamwa. Merry Christmas sa imo kag sa imo nga family circle. Then si Marico Cristina Yermo sang may barangay Talusan Dumangas. Salamat sa pag-donate sang reaksyon. Then si Juan Bolivar sa may Sitio Naluuyan, barangay sa Dumangas. Di wala sang hangover. Natapos na ng event yun, no? Kagabing yung search sang Miss Bulilit, no? Pag-i-update di ko sa nagdaog.
Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Everybody get your fucking hands up. FM. Your number one choice. Okay, to DJ Arc, DJ Archie Gralda. Okay, once again, DJ Arc, Archie Garalda sang Gimbal Mix Club. Salamat kayo sa pagtutok. Sir Rick, good morning. Merry Christmas sa imo kag sa tanan namon yung mga masters sa Panay Mix DJs. Kasi mandra sa imo DJ Arc or Archie Garalda sang Gimbal Mix Club, Gimbal Iloilo. Then ang internet ni Sandara Villamonte sa Manila, mahina ko no. So di balik ko na mahina ang net, wag lang ang relasyon naming dalawa. Naman tsakto ya. Bisan wala internet, basta ang imo nga ginay kay gugma, okay pang iya nga pag higugma sa imo. Kaya pinakanimalas nila wala na gani internet, way ka pa sang nobya. Na masakit-sakit nga swerte sang kabuhi sang tao. Then from DJ Arc, Archie Garalda, pa-shoutout ko Sir Liog ang solid team sang 1st District Panay Chapter, Gimbal Iloilo, Sir, kag Gimbal Mix Club DJs. Okay, pakisin sa mga ngalan nila DJ Arc para mapanglawag naton. So once again, so happy listening sa mga members sang solid team 1st District Panay Chapter sang Gimbal Iloilo, kag Gimbal Mix Club DJs, okay? Pakisin sa ilang mga ngalan para mabasa natin. Okay, from paring Bernard Jun Mosquida. Nambal niya, swabe ang flutter kabusilak, pwede ka pangayo kape. Pwede gid ah. Isend ko lang sa imo sa Mediafire ang kape sang busilak ads, no? For the meantime, play natin liwat para mabatian mo. Mabatian sang madlang people. Ang isa sa mga support sa ating program, ang busilak, itiridra sa may bano sa Dumangas. Basta gusto niyo magkaon. Sang swabe nga mga pagkaon, mga lutong bahay. Manaming ang lugar kay Higad Karsada. Samtang ikaw na nagakaon-kaon, nakatulutan ka sa mga habal-habal nga nagalabay-labay. Kaya siyempre hindi ka boring kay Higad Karsada, no? Damo ka sa makita. Kagkadamo sa pagkaon nga makaamo dito. Kag pinaka the best gidya nga ti barato. Kag ang ila specialty nga single and double. This program is brought to you by Busilak Eatery. Sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda.
May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Okay, so salamat gid paring Bernard John Mosquida sa pagtamwa, no? So isend ko sa imo ang link sa imong ads, no? Kag i-triple naton diri ah. Okay, from Archie Geralda, no? DJ Ark, DJ Chansky, DJ Jiski, DJ Prof, kag DJ John Ray of Gimbal Mix Lab DJs, okay? Mga gwapo nga mga remix maker sa Western Visayas sa may Panay Island, Philippines, kag mga members man sang Panay Mix DJs. Salamat gid sa pag-support sa akon nga Facebook Live. Paki-share lang guro ah. Muna gid lang guro ang inyong pwede mabulig share sa akong nga live. Na paki-click the like or the heart. Parang tidaw swabe man ah. Okay, so for the meantime, hataw-hataw kita na eh. Kag sa gusto magpa-shoutout, butan lang sa dalom, kay basahan ko karong pagbalik ko.
DJ Richmond. REMIX. Richmond. REMIX. Richmond. REMIX. Richmond. REMIX. Richmond. REMIX. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Mix Club.
cruel. DJ U1 Brian. Tuhod, kaibigan tuhod. Paan tuhod, kaibigan tuhod. Paan tuhod, kaibigan tuhod. Ako'y may 2 inches, mahabang mahaba. Paan tuhod, kaibigan tuhod. Paan tuhod, kaibigan tuhod. Paan tuhod, kaibigan tuhod.
Sumabay kag magkiay-kiay sa mga remix ni DJ Bumbong Idol. Bumbong. Sumabay kag magkiay-kiay sa mga remix ni DJ Bumbong Idol. 1, 2, 3, let's go!
Bumbong. Sumabay at magkiay-kiay sa mga remix ni DJ Bumbong. Idol. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Daw katigas ang ubo mo, wow? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount. Ibakal, tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. This program is brought to you by Busilak Eatery. Sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. May
May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. This song is brought to you by Nining Morina Store. Sells all kinds of personal belongings like pants, shorts, t-shirts, jackets, and many more. Just come and visit Nining Morina Store at Barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Morina Barolo de Aros with contact number 0951 6469 You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ Gibbs.
ทำหัวใจของผมละลาย ทำหัวใจของผมละลายละลายเมื่อเธอสักอีกกี่ครั้งก็ยังได้พักนั้นเชื่ออยากชวนเธอเต้นระบำมันละละมันเลยเจอชอบที่เต้นเลยชอบเธอทำหัวใจของผมละลายละลายเมื่อเธอสักอีกกี่ครั้งก็ยังได้พักนั้นเชื่ออยากชวนเธอเต้นระบำมันละละมันเลยเจอชอบที่เต้นเลยชอบเธอทำหัวใจของผมละลายDJ Dance Remix ก็จะบอกให้รู้ใจที่มีแค่หนูให้เธอเลิกเจ้าชู้นะมาเป็นแฟนอยู่ใจที่มีแค่อยู่ก็ใจมันรักคุณจะให้เธอทำยังไงรักของคุณนะก็จะบอกให้รู้ใจที่มีแค่หนูให้เธอเลิกเจ้าชู้นะมาเป็นแฟนอยู่ใจที่มีแค่อยู่ก็ใจมันรักคุณจะให้เธอทำยังไงรักของคุณเธอทำหัวใจของผมละลายละลายเมื่อเธอสักอีกกี่ครั้งก็ยังได้พักนั้นเชื่ออยากชวนเธอเต้นระบำมันละมันเลยเจอชอบที่เต้นเลยชอบเธอทำหัวใจของผมละลายละลายเมื่อเธอสักอีกกี่ครั้งก็ยังได้พักนั้นเชื่ออยากชวนเธอเต้นระบำมันละมันเลยเจอชอบที่เต้นเลยชอบเธอทำหัวใจของผมละลาย
TV ay sira na, hinangin yung antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro daga pa. At ang gamitan natin ay puno ng gagambala, sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Kaya eto ako ngayon, mayat mayang haluha, at ang tanging kayakan ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. Ang dami kong problema, na tila ba dilema, parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Hindi ka babalik sa piling ko, ako'y handa na, buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahalap, gagawin ko yan kaagad. Yung pako bubutang tax, gusto mo gawin kong salad, kakainin ko lahat para lang ako yung makatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipepwesto ko yung papag, para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa'kin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas manatag. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. Quiero desnudarte a besos despacito. Y que olvides que Si te pido un beso, no sé qué estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, más bien estoy candidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Que bebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuando amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, purpose still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone.
DJ Richmond. Remix. Richmond. Remix. Club is the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Remix. I'm in love with the shape of when we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting in a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. DJ Richmond. Remix. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow me.